Nyemerera ngusuze kandi nguhereze ikaze nawe ubwo ufunguye ino video. Iyi ni Gerageza TV Rwanda, ni YouTube channel ikugezaho amakuru atandukanye, cyane cyane twibanda mu nkingi eshatu: ubukungu, politike ndetse na siporo. Cyane cyane rero tugiye kugaruka muri aka kanya ku makuru y'imikino ari kuvugwa cyane haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Nizere ko wamaze gukanda subscribe kandi ujye wibuka gukanda like ndetse na share kugira ngo usangize inshuti zawe byinshi uba wumvise hano kuri no YouTube channel yacu ari nayo yanyu. Munyemerero duhere kuri ekipe ya Rayon Sport, aho ubuyobozi bwayo bwatumije umwiherero mu mpera z'icyumweru ugitaha mu gihe shampiyona yazaba yagannye ku musozo. Inama rero izaba ari ukurebera hamwe uko umwaka w'imikino wagenze no gutegura umwaka utaha wa 2024-2025. Rayon Sport uyu mwaka w'imikino ntiwagendekeye neza kuko isoreje ku mwanya wa kabiri, aho kugeza ubu ifite amanota 57, mu gihe hasigaye umukino umwe, mu gihe ikipe iyoboye urutonde yatwaye igikombe ari APR Football Club, wumva ko irusha amanota 10. Rayon Sport ntiyigeze igira umwaka w'imikino mwiza kuko no mu gikombe cy'amahoro aho yaje kwegukana umwanya wa gatatu itsinze ikipe ya Gasogi United igitego 1-0. Numva ko ni ibintu bitari byiza cyane ku bareyo ndetse n'inshuti zabo. Munyemerero dukomereze mu yandi makuru, nuko mu irushanwa rya BAL, icyo bita BAL kuko bari gukina amajonjora, imikino iri kubera mu gihugu cya Senegal. Ikipe ya ihagarariye u Rwanda ya APR Basketball Club yaraye itakaje umukino aho yatsinzwe n'ikipe ya Rivers Hoops amanota 86-82. Ikinyuranyo kiza kuba amanota 4, mu gihe APR mu mukino wari wabanje ku munsi wabanjirije w'ejo yari yatsinze ikipe ya Monastir amanota 89-86. APR Basketball Club kandi iritegura kuzakina umukino wa gatatu ku munsi w'ejo ho kuwa kabiri. Reka tuve mu Rwanda gato twerekeze mu handi hanze, cyane cyane twibanda i Burayi. Hano ikinyamakuru CBS Sports kiravuga ko bitagendeye kuri performance cyangwa se imyitwarire iriho muri iyi minsi, ikipe ya Chelsea yamaze kuvuga ko Conor Gallagher byanga bikunda bari butandukane mu mpera zino sezo cyangwa se mu cyo bita summer transfer, batishitaye kuko ari kwitwara muri iyi ekipe. Kandi ikipe ya Chelsea mu byumweru bishize yahuye n'abahagarariye umukinnyi w'umunya Ukraine ndetse na Shakhtar Donetsk witwa Gregory Sudakov, baganira kuri transfer ishobora kuzana umuhungu Stamford Bridge. Byo byanditswe n'umunyamakuru Simon Jones w'ikinyamakuru Daily Mail. Kandi Chelsea nanone kuko amakuru arimo ni menshi, ivuga ko ihagarariwe n'abashinzwe kwishakira abakinnyi bagendeye kandi bakazakomeza bagendera Wolves baganire kuri deal ya Max Kilman, nubwo Manchester United nayo imuriho. Ibyo nabyo ni iby'umunyamakuru Jacobs Ben wa CBS Sports. Chelsea yamaze kumenyesha uwo bita Trevoh Chalobah gushaka ahandi azerekeza kuko umwaka utaha atazakoreshwa na Mauricio Pochettino, nubwo nawe amahirwe yo kuhaguma ari make, ariko uko biri bigaragara ko azaguma atazatandukana ekipe. Ariko uyu Trevoh Chalobah ndetse na Conor Gallagher byitezwe ko bagomba gusohoka muri ino ekipe, ndetse na Thiago Silva wamaze kubasezera. Chelsea kandi iri gukora hasi hejuru kugira ngo isinyishe rutazamu wa Napoli Victor Osimhen. Chelsea na Victor Osimhen nta kibazo gihari, ahubwo ikibazo gisigaye hagati y'ikipe zombi, ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Napoli. Nibyo bikiri mu biganiro, naho umukinnyi we yamaze kumvikana na Chelsea ibyo Chelsea yamugomba
ndetse n'amasezerano yamuheza byo byarangiye, ahubwo hasigaye kumvikana ku ma ekipe n'igiciro bamwishyura. Ibyo byanditswe n'ikinyamakuru Gazeta Dore Sport. Dukomereje ku muturanyi w'ikipe ya Chelsea ni Arsenal the Gunners, nayo kuri uyu munsi yatanze igihembo cy'umukinnyi w'ukwezi muri club ya Arsenal cyangwa se club yabo, aho iki gihembo cyaje kwegukanwa n'Umudage Kai Havertz watwaye iki gihembo cy'umukinnyi w'ukwezi kwa kane mu ikipe ya Arsenal. Ni ku nshuro rero ya kabiri agitwaye kuva yageramo, kuko icyo yaherukaga yari agitwaye mu kwezi kwa 11. Kai imibare ye yamuvugira kuko yarushije Ben White ndetse na Declan Rice baje bamukurikiye. Tukiri kuri ekipe ya Arsenal the Gunners, nuko umusifuzi Anthony Taylor ariwe wemejwe ko azasifura umukino uzabahuza n'ikipe ya Manchester United. Ni muri weekend ejo bundi ku cyumweru tariki 12 z'uku kwezi kwa gatanu. Umusifuzi rero byamaze kwemezwa ko ari we uzabasifura, dore ko Arsenal ikomeje urugamba rwo gushaka igikombe cya shampiyona, aho ihanganye n'ikipe ya Manchester City ndetse na Liverpool. Gusa Liverpool yo ikaba iri inyuma ho gato, kuko Arsenal iyoboye urutonde imikino 36 amanota 83, Manchester City ku mwanya wa kabiri amanota 42 n'imikino 35, mu gihe ikipe ya Liverpool the Cops iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 78 nayo n'imikino 36. Ku munsi w'ejo rero tuzamenya ikipe izagera ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League, kuko ikipe ya Borussia Dortmund yo mu Budage yatsinze ikipe ya Paris Saint-Germain. Ejo rero ni game cyangwa se umukino wo kwishyura uzabera Parc des Princes mu Bufaransa. Ikipe ya Dortmund yari yatsinze PSG igitego 1-0 cya rutahizamu Nicolas Füllkrug. Rero ni ukureba ko ikipe ya Paris Saint-Germain nayo yazitwara neza mu rugo, nubwo bigoye cyane, kuko ikipe ya Borussia Dortmund nayo si agafuka k'imvugwa rimwe. Si ibyo gusa kandi ikipe no ku munsi wa gatatu Champions League izaba yakomeje, aho Real Madrid Santiago Bernabeu izaba yakiriye ikipe ya FC Bayern Munich cyangwa se Bavaria. Ikipe y'umutoza Thomas Tuchel nayo wamaze gusezererwa, gusa akaba agitegereje kureba ko yakwerimina Real Madrid akagera finale, ndetse akara ko yatwara n'iki gikombe cy'amatwi manini. Munyemerero duce no kuri inkuru ivuga ko umunsi wa 30 wa shampiyona uzaba uryoshye, aho ni mu Rwanda, kuko ama ekipe ari kurwana no kutamanuka bizaba ari ibicika, mu gihe igikombe cyo cyamaze kubona nyiracyo. Tubimeze gute rero? Imikino nuko iteye ku makipe ari kurwana no kutamanuka, kuko ayo makipe ni Etoile de l'Est, Bugesera ndetse na Sunrise, izo zizishakamo abiri agomba kumanuka. Ikipe ya Etoile de l'Est izahura n'ikipe ya Bugesera. Match yo turabona izabera kuri stade ya Ngoma, mu gihe Sunrise Football Club nayo izaba iri ku kibuga cyayo Igorogota yakira ikipe ya Marine Football Club. Kugeza ubu imibare irabarika, ariko biragoye, kuko Etoile de l'Est na Bugesera ninde uzatsinda undi bazihurira ubwabo, uzatsinda niwe uzasigara, mu gihe Sunrise yaba yananiwe gutsinda Marine. Umutoza w'ikipe ya West Ham United bamwita David Moyes, byamaze kwemezwa ko azasezererwa cyangwa se yamaze gusezererwa, mu gihe ino sezo yaba irangiye atazongera kuba umutoza w'ikipe ya West Ham. Bakazaba batandukana mu mpera zino sezo, cyangwa se mu gihe ino sezo izaba igeze ku musozo.
Murabizi ko hano iyo turi gusoza ku makuru y'imikino tukugezaho ikijyanye na statistique cyangwa se kamwe mu duhigo twamaze gucibwa n'umuntu ku giti cye. Hano dufite statistique za rutahizamu Luis Suarez Diaz, aho mu mikino 953 amaze gukina amaze gutsindamo ibitego 569. Mu kandi kantu kadasanzwe rero nuko rurangiranwa Lionel Messi Ballon d'Or 8. Ejo bundi muri ino weekend yanditse andi mateka yo kuba yaratanze imipira 5 ivamo ibitego, ari byo bita assist mu rurimi rw'icyongereza. Niwe wa mbere rero bikoze kuko abandi bari barabigerageje bagarukira kuri assist enye byakozwe na benshi, harimo na Paul Labile Pogba wamaze guhagarikwa imyaka 2 atagaragara mu bikorwa bya siporo. So ndabashimiye mwese rero nteze amatwi tukamvana cyangwa se mukumva aya makuru y'imikino tuba twabateguriye. Iyi ni Gerageza TV Rwanda.